Ayo Kak, namanya ikan apa nih Kak? Ikan koi. Nah, tuh ikannya gede-gede Kak, sini aja Kak. Kak, sini. Tuh tempat adem tuh, lihat tuh ikannya tuh. Ih, ikannya kayak Habibi. Mana? Itu gendut-gendut. Iya kayak Habibie ya. Oh, pantesan kayak Habibie ya. Iya, gendut. Ikannya banyak nih Kak. Ada merah, putih, kuning.